ufuna kuya la eSwatini kude ivangeli ngale phila sini njoba asho bomkati bofu ngale kushiwa konke ucatshama konke ubukwa konke uphathwa konke awumangalo ukuthi nakumendeka nje umfana lona athandana nalo kahle ukuthi bawushada mina umfundisi ngitshela lo ungayiboshada ungaqala ulalela ngiyakuva lokho uma qalwa njani ushade ungakamele njani ungakamandisa ngoba ndawuphila njani lena mhlawumbe akhanza kumala awunabangeli ngale awunabangeli bantu abantu yaphama ngabonga uNkulunkulu ukuthi lo Jesu umelela kamthona ngale nabafundisi bakhona bayakhwesha saze sabakhona kukhuluma ngikelele kakhulu iyathosa kakhulu ngoba ngangititele ngawazi wathi umkhulu wodwa bengake aniva nakahle abanyalo endlebeni nomkhuluma ngemboko nje nawubona namagama amaningi ikakhulu nawusheshisa angeci bana ukhuluma nami ukuthi ngibani kodwa wena athi ngibani kodwa lo babe mhlongo kunje hayi ngiva kahle Padahal babe mhlongo sibakhishe masambe sebhewa somshiya mali bonke igama lenkosi ngithanda kakhulu bantu bami ngicela ukukhuluma indaba yevangeli kube ngiyatendela nibami mbake mshiyako nalelibandla lakho bengithatha ngendlela engithende sentofundisa inkolo makabonga uNkulunkulu Sathane uphumile ngendlela eningi nangale uphumile ngendlela eningi makabonga uSimakade uSathane uyalwa kulamalanga ulwana nangamaKristu ubone kahle uSathane nangabayekela nabantu laba ngiyawushamedwana ungcono ungene la mkhathini wabo bakhulume ulimi lwabo bakhulume njengabo batolibala walibonga igama lenkosi cela kunishela nange mapi bantu bami ukuthi ke nje make antondibingelela mina ngenikhana ukuvuselelweni akubona lo mntwana ukuthi angikagugi ngingafika lapha evangelini utawumangala lokho ukuthi beta lesiyakuthola phela lokho phela nyalo sakune gist haleluya into lephilako akunika into uhambe ngayo ungaphelele endleleni njengamanje ngicela ukukushiya nanaleli livi lengozi lifunze wena litayilekile litshwayelekile alishumayela ashona ngalo namhla ufuna ukukhuluma nani ke ngqo sebona kahle amen Luka 13 verse number 23 na 24 ngiyanithanda ngibathi kunalabanye babona kunekuzo lokunye lokuthi lengabati nebusha lokudzala lengibati benkhona ukungayiphela phangasheya ngikhalile ngathi kumane ngithole ithuba kwabakanye emoyeni wami ngililile ngilila ngathi awunkosi muze laphela ithuba emehlweni ami libuka bantu benkosi balambile naba bashumayele bafowethu lapha ngisheya bashumayele bathi ke kwaba nendo lebane nalento lemangalo shop i-question mark ake ngiyekele ukukhuluma ngemlomo iyaphilwa lento haleluya indwa njani iyaphilwa Fuza verse number 23 and 24 ngicela unake kahle naka kahle asisonthi la asikethi nje enkonzweni la sitophila la haleluya ube nendo futhi Fuza 23
Uphi lo funza ngoba ngathi bamekhamile lapha ephindeni. Ngibile ngathi angiva la endlebeni. Funza wena la ngenhla. Lomunye wambuta wathi, Nkosi, utawusindiswa bantfu labambalwa yini? Unaka lo mbuto lo. Nake uJesu la ngethulo ukhuluma ngembuso kaNkulunkulu nangemfanekiso wesihlahla. Sefana kahle. Uyambuta ke utawusindiswa naka lo mbuto. Utawusindiswa abantu abayingcosana na. Yiphendula. Jesu wathi kubo, phikelelani kungena ngemnyango lomncane. Phikelelani kungena ngemnyango lomncane. Ngobe banyenti bantfu labatakwetama kungena ngawo. Ngokuba baningi abantu labatawetama kungena ngawo. Kodwa bayakwehluleka. Batawehluleka anisutamile ukuthi akulomnyango. Asutamile ukungena ekholweni, utamile ukuthi ekholweni. Baningi abantu namhlanje batama kungena ngalomnyango. Nangiba kahle. Baningi manje sindasuke kujumayela. Baningi abantu labetama njengoba uthile utama kungena embusweni kaNkulunkulu sebana kahle na. Kodwa batawena njani? Batawehluleka. Akusokuthi kunemnyango nanguya. Kulomnyango la ungena kuwo ungena sinoma kanjani. Lo mnyango lo. Phikelelani kungena ngalomnyango lomncane. Okusokuthi ke ungabuki ngalobuningi bebantu. Namasonto letulu lena la ngikhona khona sebaza basangifuna bafunde smart. Namasonto lapha lenwendawo onke lapha na uvimbe eDalade la. Uneliboza ngale Jesu inkosi nangalo usho njalo. Imuphi lo Jesu engikhuluma ngaye abantu. Ngale ngale ngcono ngichelelene. Ngale lo libonje. Kunalomunye ngala. Kunelibonza, kunalomunye ngalo Jesu Kristu inkosi. Nawushaye okanje ukuhlanga nalo ushaye okanje ngale. Malibonke igama lenkosi nalo ushaye okanje ngale. Ngifenyahle abantu bakethu. Basithi ngibingelela la ngale lipi. Kuyaphikelelwa la. Haleluya. Lokuphikelela kusho kunesimo lesibambana nempilo yakho. Lesimo kunetilo letigosako la eceleni lithi phatha nalokho kodwa ukukholwa. Kulomnyango kusho awuphathi lutho. Na ungena kuwo. Sebona kahle. Sebona kahle. Yini ke lo mnyango? Sengiyabuza yini lo mnyango? Yini lo mnyango khuluma kakhulu. Finish. Now that Jesu nje ushiya yonke into. Kude wena nje. Amen. Baningi bafuna ukuphila impilo kaKristu kodwa bena njani? Khuluma bena njani? Njengoba nawe wena njani manje? Wena njani? Ibe besikhathi bombida manje lokufundisa. Abathi bantu ukuthi kusuka la itulo kuya le bathojwa bonke laba. Niyakwazi lokho? Mbide lokufundisa. Mbide lokufundisa. Yathi anathi lokuthi uyini njokukhona bakho nohlekila awathi. Uyathi wena nje udekholweni kuphela udenkonzweni kuphela but kawuthathi lokuthi uyini. UngumKristu okay but uyini. Amen. Uyabona nje ohleli la uhamba la wena ntombazana uyake ukela uyambona lo mntana lo angisumamukele Jesu usengakade lalela awuphumi namhlanje ungakamamukeli Jesu uyangephi lo mnyango lo awuphumi lapho ungakathi Jesu mfundisi lo lawushumayela wokucala lo takuphi la Samvele kushumayela nje mntana ungasahlupheki wena lo tawuta ngemuva nje wena sovele nje ungena enkonzweni sengifuna kubekisa nawe lo muntu lo uJesu uma asamamukele umfake ugcobo malonke igama lenkosi unegcobo ekuhambeni kwakhe la nyathela khona
Unyathela umuntu ogcoshiwe. Hallelujah. Ngiyaniva kahle la. Lafika wahlala khona esitulweni. Uhlala wena la uhlala nje esitulweni. Uhlala umuntu ogcoshiwe na usukuma uhamba lo lafika hlale la. Malona igama lenkosi. Kube khona simo lesenteka kuye. Angibithi kakhulu makusholela lana sense ngiyabonga bazalwane ngicela ngishise ungibambelele ikhona into engifuna ukuyikhuluma la kulabantu bonke la kude la kahelele bayakwazi uze bobani ngani lawo yini nisho njalo uJesu wathi hambani nentethe tonke ini abafundi bese nenda njani niyabafundisa kwenta njani kugcina bonke ini lengiyale ngakho asasuna ngishumayela la ngedlulisa into kaJesu kuwe wena bese wena njengaye. Hallelujah.